April April mu 13th to 18th April Easter bosumi ni mu a ene yedi dwumadi we ye den ehihye so ti ebesere obi bia se wo ya Agona banko a dia ana se wa betena Agona abedu dwuma pen na Agona da wakoma so a obi bia mrefie because ada no activities ni doso ye be clean up exercise ye be health screening ye be games ahodo indoor games ne de keka hu na outdoor games ni nyina ohu ye be yes anu mani nyina na afi day no a ye 18th na ye de bana kasa no Easter Monday no ye de bana kasa ye de purpose ana ye butan ye si ye ni su nyina ne say ye be lighting Agona ye pese Agona eye shirin na se mo pe nkania ni e de afa Agona nyina ti ba bia be fa tokoro bia mu no bo se bob e bo ho na se na bo mentwa no a se wunti wo abrochire na wo hwe na wunti me makra na wabo ade wo de wo frɛ ye e di si ye so se bia mentimi mo na enso me to light ba ko e di aboa ama Agona afa no because Agona nye kroketwa Agona okonfo na chikuru e Agona a chese ye ka history of Agona in political gray ka history of Agona ye bibia akona nim Agona ikura akona nim pa ye besro manfo ze obi bia mrafie se wa besom wa ha wo betena Agona umfiri ha no ade wa betena se ufiri ha ye nyina ye befie on the 13th to 18th te said ye kwa Easter duru wa na kwa no sanse ne se de ye kan se Agona to bia mrafie ye nyina meboa na Agona emfa no to mapan ye den infra bra ye be ye open forum ahodo na obi amfa na adwene emra se be ye Agona ne ntoma pa no ye betimi tade fra no na Agona abaye krabebe ti ye si obi ankuran se obi amomoden se obe den obeba fie na Easter no boso menum de ebeye tie se emaburu no obi ka se na monso mo bash bi ni nyina bi gum activities do so ye be dia agoro ahodo ye be tie se ye ne mpanimfu a omo akonkan betwetwe nkomo ne aginimdie bebe ye hu flyer na ye hu se mpanimfu akukuda mo so pa Thomas ne rekubro be James Gardner mom ye movie no ye hu nipa bebre yes ye won panimfo kukuda mo a omo ebo Agona chidom pa omo ewo ho we die ye pesi ye da omo nyina di e kira Agona man to obi bia mrafie no mehwe no ma culture hodo nso culture activities bebre be koso na nanom betre dwom ma obi bia koso kama enti ye besere we die ye nsa de enseyem say we the first of its kind e be sere so obi bia e bebo modern so obeba fie na 13th to 18th April no yetime de aboa ma Agona man afa ntuma pefra ovie wo no wo kwa assembly wa ya ma wa bobs no noso kakra bi untimi mfa nwura ba bia enti wo behu a we se ono abo be bro no so esum ho me ha esum ho ni nyina no day no eto obetwa ye nyina e be kambom ni ya light na Agona ama Agona usi Agona utimi say yes Agona aya Agona yada wase papa wa kwanya sonko a odi amaye yesese uguso hwe bojo TV na wa like wa subscribe na wa share ama obi a wonya bi nhwe ye nso anya bi ahwe ona bo we de wo Osane FM de yenso yepese ye de ade sek de keto betu anim se wadaro ma wotena wa fidie kase so ano abo yenso abo ye ho dawuru kakra amaye se de be ya nipa dodo na nso ebetwe wani abehwe na yenso ye ni so ade hunu na ye bota yan atema bam sa ye beda wasi wakonya so nkwan de amaye ene na men kan say ese so Agona nso yenya FM nso bi wa ha ye Osrane 92.3 no so ebodwum adwuma pa si na Agona nso den nya men enche bi e be say nya TV station so aka se be ya Agona no kasa na ese be bia no ye din ya timi akodo yen so ye bom abaso ene adwuma pa mo afato mo so asem mo ye hwe mo series no na mo dwumadi na mo timi say mo portray Agona pa mo pese Agona ekonanim nyame nhyira mo pa nyame nhyira mo busuafo ye de mo besi ha na akra se honorable Michael Atu ahene ye Okusie skafo amantem wa Agona assembly member ene ye na twetwe nkomo no esrew shema de wunya bi nhwe ye nso enya bi nhwe na aboa ama ye nyina no ya ye nkunimdifo wa abrabom nyame nkan nyina ho yakra o bye bye.